twemererwa gukora nk'igitangaza ni ugusengera abinjiwemo n'abadayimoni tukabasengera hanyuma abo badayimoni bagatumuka. Mugabo wagwaye umushishito akavugwa n'ivyaremwe, uwagwaye inzoka akavugwa, uwagwaye igisebe akavugwa, kuko ivyo byose bitegerezwa kuvugwa, kuko ntabwo ivyo byosengerwa nk'uko benshi babikora. Ibisengerwa ni imyuka mibi, imyuka y'abadayimoni, kandi iyo igahunga mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu ni wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, kuko Imana niyo muyobozi wacu kandi niyo mushobora byose, na cyane cyane yuko ariyo yadushizeho kandi ikaba ariyo imenya uko twaraye n'uko twaramutse. Akaba rero tubifurije kuba hafi kugira ngo mudukurikirane ku cigwa tugiye kwiga, kitubwira ngo ibimenyetso biranga ko idini urimo kari y'ukuri. Amadini ni menshi, abantu barayayobotse, ariko bayayoboka batazi imigabo n'imigambi yayo. Rero ntabwo nza mu by'imigabo n'imigambi yayo, ahubwo reka bisobanura ibimenyetso by'idini nyakuri. Niyo wasanga ibyo bimenyetso mu idini wanyu bitariyo, uzuvuga uti aha narayobye, nkwiriye kuva muri ibi bintu nagiyemo, kuko amaherezo bizonjana muri gihonomo. Rero ni ibintu bibiri, ibimenyetso ni bibiri, ni kubwiriza ubutumwa cyangwa se gukiza imitima ukoresheje ijambo ry'Imana. Ibyo nabyo bigahekeranya n'igikorwa cyo gukiza abagwayi. Byanditse mu gitabo cya Matayo 10:5 yashitse 8 kugira ngo byumvikane. Abo 12 Yesu arabatuma ababarira ati, muze mujyane inzira ijya mu banyamahanga canke mu bisagara by'Abasamariya, ariko muje mu ntama zazimizo mu muryango wa Isirayeli, ko mugenda kose mwigishe muti ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Iyi niyo misiyo ya mbere abantu bavugira Imana bahawe nayo, ko bakwiriye kubwiriza bati ubwami bw'Imana buri hafi. Nibwiriza butumwa bakwiriye gukora. Ariko iryo bwiriza butumwa bikajaniranya n'ikindi kintu tugiye gusoma ku murongo 8: mukize abagwaye, muzura abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni, mubihere ubusa, mubitangire ubundi. Iyi ni inshingano ya kabiri bari bahawe ku bantu bavuga yuko bafise ibyo bavugira Imana. Ubwa kabiri no gukiza abagwayi, korosha imibabaro y'abantu bose barembejwe n'ubugwayi. Ico nico Yesu yabatumye. Rero igihe cyose mwiyobokamana urimo bigisha ubutumwa gusa, ariko abagwayi bakirengagizwa ntibavugwe, twobibutsa yuko ibyari bivuzwe hano ntabwo ari bitangaza bikorwa n'amadini atandukanye, ahubwo baratubwiye ngo mukize abarwayi. Gukiza ntabwo ari ikimenyetso cy'ibitangaza, ahubwo hakira uwahawe umuti. Kabiri, abagize ubuzazane baravuze ngo muzure n'abapfuye, mukize abanyamibembe, musende abadayimoni. Ikintu twemererwa gukora nk'igitangaza ni ugusengera abinjiwemo n'abadayimoni, tukabasengera hanyuma abo badayimoni bagatumuka. Mugabo wagwaye umushishito akavugwa n'ivyaremwe, uwagwaye inzoka akavugwa, uwagwaye igisebe akavugwa, kuko ivyo byose bitegerezwa kuvugwa, kuko ntabwo ivyo byosengerwa nk'uko benshi babikora. Ibisengerwa ni imyuka mibi, imyuka y'abadayimoni, kandi iyo igahunga mu izina rya Yesu. Rero ikigeretse kuri ibyo, batubwiye ngo mubitangire ubusa nk'uko namwe mwabiherewe ubusa. Nta kiguzi, nta mahera, ntaki, ahubwo ibyo byose tubitangira ubuntu, nk'uko twacunguwe ku buntu kandi tukaba twabiherewe ubuntu. Rero ni nacyo gikorwa umwami wacu Yesu yakoze muri Matayo 4:23, ndetse no mu gitabo cya Matayo 9 n'ahandi henshi yagiye akora ibikorwa bikomakomeye byo gukiza abagwayi, ariko akanabakiza n'indwara z'umubiri. Rero Imana ibahe kumva kandi ibahe gusobanukirwa ibimenyetso umwami wacu Yesu yatanze. Ibimenyetso bibiri bidatandukana, iyo kimwe gitandukanye n'ikindi ibyo urimwo ntabwo biba ari ukuri. Rero niwagendereza ugasanga
iwanyu barigisha ijambo ry'Imana ariko inyuma yaho ntibakore igikorwa cyo kuvura kandi bavurira ubuntu, iryo dini urimo ntabwo rizoba ari iry'ukuri. Nubwo baba barubatse ibitaro bavurira amahera kandi bivuze ngo mubihereye ubusa mu bitangira iki ubundi. Rero Imana ibahe gusobanukirwa n'ibimenyetso Yesu yavuze byerekana yuko iyobokamana uba urimo riba ari iry'ukuri. Imana ibahe kubyumva no kubitahura mu izina rya Yesu.